Uyu munsi tariki 11 Gicurasi 2022 nibwo bwa mbere Prince Kid yitabye urukiko bwa mbere. Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngo atangire kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bigendanye n'ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda hamaze igihe yategura. Ni urubanza rwitabiriwe n'abarimo umubyeyi wa Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa nawe ufunzwe muri iyi dosiye akekwaho kubangamira iperereza. Umucamanza umwe uburanisha uru rubanza, umwanditsi w'urukiko n'abashinjacyaha babiri bose n'abagore. Mu cyumba cy'iburanisha cyari kuberamo uru rubanza hari harimo abantu bake, benshi mu bari mu rukiko n'abanyamakuru. Umutekano ariko wari wakajijwe ku buryo uwinjira mu rukiko wese abanza gusakwa, ni nako umutekano warukajijwe kuri Prince Kid. Nyuma y'umwanya ategerejwe n'inteko iburanisha, umunyamategeko wa Prince Kid Nyembo Emeline yageze mu rukiko avuga ko habayeho itumanaho ritagenze neza kuko nubwo yarazi ko uyu munsi baburana ariko isaha nakuka ntabwo yamenyekanishijwe. Hahise avuga ko hari ikibazo ashaka kugaragariza urukiko, maze hagaragaza ko akeneye umwanya wo gutegura dosiye kugira ngo abashe kuburana. Yavuze kandi ko mu myanzuro y'ubushinjacyaha isaba ifungwa ry'agateganyo basanze ubushinjacyaha bugenda bushingira ko byavugiwe mu bugenzacyaha mu gihe uruhande rw'uregwa rutarabasha kubibona. Maitre Nyembo yavuze ko byageze nimugoroba batarabona ibigize dosiye byose kandi bakeneye kubimenya mbere yuko ubushinjacyaha bugaragaza ingingo zikomeye bushingiraho busaba ko Ishimwe yakurikiranwa afunzwe ngo nabo baziregureho. Ishimwe nawe yavuze ko kugeza ubu batarabona dosiye ye. Maitre Nyembo yasabye ko nubwo bahabwa umunsi umwe ariko waba uhagije. Ubushinjacyaha bwavuze ko ari uburenganzira bw'ababuranyi kubanza kubona dosiye, ariko ko yasangijwe ababuranyi bose kuko n'urukiko rurayifite kereka ngo byakozwe bitinze. Maitre Nyembo yarebye mu ikoranabuhanga rihuza ababuranyi asanga dosiye y'ubushinjacyaha ntashobora kuyibona. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gufasha Ishimwe n'umwunganira kubona dosiye kugira ngo bitegure kuburana. Yemeje ko urubanza ruzasubukurwa kuwa gatanu ejo bundi tariki 16 Gicurasi 2022 saa 5 z'amanywa. Umucamanza ariko yagize mu rukiko nta mwunganizi mu mategeko. Umucamanza yabanje gusoma imyirondoro ya Ishimwe akurikizaho ibyaha byose aregwa. Yasomye ibyaha bitatu birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gato, gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza ku nkeke undi bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ishimwe yemeje ko umwirondoro ari uwe ndetse ko afite umwunganira nubwo atabonetse mu rukiko. Umucamanza yasabye umwe mu bagize umuryango wa Ishimwe kumuhamagara kugira ngo bimenyekane niba aza kunganira uregwa. Urubanza ariko rwaje gusubikwa. Reka tunyuremo muri make imboni imvano yitabwa muri yombi rya Prince Kid. Ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda si inkuru y'ubu kuko yatangiye kuvugwa mu myaka myinshi yatambutse. Icyo gihe byavuga ko abakobwa bajyamo basabwa kuryamana n'abategura irushanwa kugira ngo bagire amahirwe yo gukomeza, ariko ibimenyetso bikaba iyanga kuri icyo gihe. Byaratutumbye rero karava mu itangazamakuru rirasohoka ubutitsa. Byageze mu 2019 bitangira gufata indi ntera, aho inkuru zisakara ko umukobwa wese urijya amasabwa kugira wo abumburira ibibero ngo amurebere icyoroshye. Ugiye mu ishakiro kuri internet cyangwa se muri search, nta kinyamakuru na kimwe cyo mu Rwanda kitanditse kuri iyi ngingo. N'ejo bundi aho chaîne za YouTube bibereye nka Fanta n'amata bikonje, umukobwa wese waganirizwa kuri Miss Rwanda ntiyahishiraga iminota 2 atabashijwe kuri ruswa y'igitsina. Nta numwe rero muri abo bose wigeze yemera ko yaba yarayatswe. Kugeza ejo bundi muri 2022 ubwo Ishimwe Dieudonné uyobora irushanwa yatabwaga muri yombi. Amakuru yizewe nuko hari abakobwa batanze ubuhamya bemera ko usibye kuba baratswe ruswa y'igitsina banasindishijwe bagahabwa urumogi ku ngufu bakanasambanywa. Muri bo harimo abitabiriye Miss Rwanda, ariko abandi ntabwo bagize amahirwe yo gutsindira Miss Rwanda inshuro zirenze imwe, bagashaka uko bagerageza amahirwe yabo mu yandi marushanwa akurikiyeho. Bene abo bakobwa bivuga ko bagiye bisezwe ibitangaza na Ishimwe Dieudonné akababwira ko bazabafasha ku buryo bazagera kure mu irushanwa bikarangira bayegukanye ikamba. Urugero ni urw'umwe
izina rye ritatangajwe bivuga ko yari afitanye gahunda na Ishimwe Dieudonné aho kugira ngo bahurire mu biro bya Miss Rwanda mu mujyi wa Kigali. Umusore ngo yamushyiriye mu modoka amujyana iwe i Kanombe, yamuzamuye mu nyubako atuyemo ahita amwinjiza mu cyumba cye, yarangije ngo amuzanira rikeri. Umukobwa anyoyeho yumva irarura, mubwira ko atayishobora, ngo yaje kumuvangiramo umutobe cyangwa juice, arangije amusaba kugerageza ariko nabwo biramunanira. Amakuru avuga ko ako kanya umusore yagarutse afite urumogi rutekeye akamusaba gukururaho inshuro 3. Uwo mukobwa ntabwo yigeze asobanura mu magambo y'Ikinyarwanda ko icyo yahawe ari urumogi, ariko yarwise weed. Weed ni rwo rumogi mu Kinyarwanda. Yaje kurangira umukobwa bose ko yikura aho hantu, haza kugarura ubwenge yamaze gusambanywa na Prince Kid. Umusore amaze kubona ko ibyabaye, bivugwa ko yatangiye gusaba umukobwa imbabazi, anamwizeza ko azamufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icyo gihe yamwijeje ko nasubira muri Miss Rwanda azamuhesha ikamba, ko azanamufasha akamurihirira amashuri ndetse akamwitaho mu buryo bwose bushoboka. Uwo ni umwe mu bafitanye isano cyangwa se nawe mu bari bafitanye intego na Prince Kid, ariko yafatiranwe intege nke no kuba yaragejeje amahirwe yo ku nshuro nyinshi akagerageza ariko ntiyegukane ikamba muri Miss Rwanda. Undi nawe ibitangazamakuru byamenye amakuru ni uwashyizwe ku nkeke ubutitsa kugira ngo asambanywe, bigera naho ngo umunsi umwe Ishimwe yamukomangiye ijoro ryose mu cyumba cya hoteli yari arimo. Amakuru akavuga ko icyo gihe Ishimwe yasabye uwo mukobwa ko baryamana, undi aramuhakanira, bakaza kwisanga bari muri hoteli imwe. Umusore yakomeje kumutitiriza bigeze mu masaha y'ijoro agana saa 7 ngo nibwo umusore yamukomangiraga bugira 3. Umukobwa abonye ko urwo rugamba rusaba izindi ngufu, yatangiye kugisha inama abo yafataga nka bakuru be mu irushanwa kugira ngo yumve niba ibiri kumubaho koko nabo byarababayeho. Umwe muri bo ngo niwe wamugira inama yo kwihagararaho akanga kuryamana na Ishimwe mu gihe cyose we ubwo yaba atabyiyumvamo. Kuba Ishimwe yarahakaniye n'umukobwa umwe ngo bikamenyekana mu bandi, byahise bitangira gukururukana n'abari bafite akangononwa mu mutima batangira kubivuga. Iperereza ariko burya ngo rimaze imyaka 3. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yatangarije ko RIB yatangiye iperereza muri 2019. Nta muntu n'umwe yari watanze ikirego, ahubwo uru rwego rwifuza kumenya ukuri kubivugwa muri iri rushanwa. Ati turasoma dukurikirana ibivugwa hirya no hino mu byandikwa mu binyamakuru tukabisesengura. Kuva 2019 twagiye dukurikirana amakuru y'ibyaberaga mu irushanwa rya Miss Rwanda, kandi ntabwo ibyavugwaga twagombaga kubirenza amaso. Ku rundi ruhande ariko mu gutangira iperereza ntabwo RIB yorohewe mu kubona amakuru. Yagize ati twatangiye iperereza muri uwo mwaka, ariko ugasanga bamwe mu babazwaga ntabwo bari bemera kuvuga cyangwa se kwemera ibyababayeho bitewe n'impamvu nyinshi, zimwe zishingiye ku byo bari kwizezwa. Muri 2020 ati ntabwo twarekeye aho. Muri 2021 twarongeye kugeza muri uyu mwaka wa 2022, ubwo noneho twabonaga ibimenyetso bifatika byatumye hari abo RIB itangira gukurikiranaho ibyaha. Kuko iperereza no kwihangana, hari ibyihuta hari n'ibigenda gahoro. Dr Murangira Bitsiyeri wa RIB yongeraho ko nubwo iperereza hari amakuru ryatanze kandi ari gushingirwaho kuburanisha abo bantu ndetse no kubakurikirana mu butabera rigikomeje. Ati iperereza riracyakomeje, buri wese ufite aho ahuriye n'ibyaha byakorewe muri Miss Rwanda agomba kuzayibazwa n'ubutabera igihe cyose ibimenyetso bizaba bigaragaza uruhare rwe. Nubwo RIB ivuga ko ikomeje iperereza, Ishimwe uzwi nka Prince Kid we yamaze gutabwa muri yombi, akaba akurikiranyweho ibyaha 3 nk'uko mu rukiko babisomye. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko Prince Kid akekwaho ibyaha birimo icyo gukoresha inda imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato ubundi bihanishwa imyaka iri hagati y'10 na 15 n'igifungo, ndetse ntihazavira hagati ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Nayo icyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina gihanwa n'itegeko rihana ibyaha bya ruswa, gihanishwa n'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'irindwi n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Icyaha cya gatatu cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina gihanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka 1 n'imyaka 2, akiyongeraho n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda.
naho Miss Iradukunda Elsa na Uwitonze Nasira nabo bataye muri yombi muri iyi operation ya Miss Rwanda. Abandi baherutse gutabwa muri yombi nyine ni Miss Iradukunda Elsa yataye muri yombi ku cyumweru tariki 8 Gicurasi 2022 bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Uyu mukobwa wakurikiranywe ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné nyuma yitabwa muri yombi rye kandi ryakurikiwe n'irya Maître Uwitonze Nasira akabavuka akabana noteri nawe ufunze kubera gukoresha inyandiko itavugisha ukuri ndetse no kwiha ububasha bwo gukora inshingano zitari izawe. Amakuru yizewe nuko kuva Ishimwe Dieudonné yafungwa ngo Miss Elsa yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanga ubuhamya bw'ihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Bikaba bivuga ko yashatse noteri akajya agera kuri bumwe ku mukobwa akamusinyira ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe. Abakobwa bandi kandi ndetse n'abandi bantu barimo n'abasore batanze ubuhamya kwihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa barasinye, ariko ayo mayeri azagutahurwa na RIB yaje guta muri yombi Miss Elsa ndetse n'uwo noteri mu minsi yashize. Ni amakuru rero akomeza kugenda avugwa cyane muri iyi minsi itabwa muri yombi ry'abantu batandukanye kubera Miss Rwanda. Tuzakomeza tuyabakurikiranire, mbashimira mbifuriza kugira ibihe byiza. Ugande kuri subscribe ndabigusabye niba utarayikora. Bye bye.